Giêsu kan ngay chang nuwa chen pathian he hal o a ummin ka thei di lo Giêsu kan ngay chang nuwa hin hal ding he atlom dak dak he tete ka khamin an ben thei lai da te ka zomi ka khacham he nai hong cho atoi chin lang mang pathian nya ka chim deu deu ka khacham ni atoi deu deu chim o he do ko ka thei di lo chu chim o ka thei di lo ka ti du mi chu ngai lo mi kha do ka ngai di lo chu ama Giêsu ka ngai changa hen zai ka hal lai ti o he do ka hal di lo chu lung lop na chim long lo he do kan rian a si chang chu ka pe ti hal he pathian amai ka khap ti lo aka pek ni chang chu Giêsu a kan ti a Giêsu a ro la Giêsu a ngan dam na ko me Giêsu kan zai zong a si a fa pa ngai chu na kan pek chang no hen hal ding hi atom ko chang lo le alani thil ha kan nak pan to khi betak kan theining apon tok cha le na Giêsu asining he na kheu ba ri lo cha se na Giêsu i kheu deu lang mang lo achunga hen ne her mi vial te a he na fiam chin lai pa Giêsu ne ti mi cho pa long long he changnung an pe tu na cho se chu changnung cho kai ma he ka se ti pa ni ai tit mi planning pakhat cho mi vial te ni a changnung Giêsu se mi kan chawi du dim nun kan ngai kho na ha ding he boy pa ai tit mi a planning a pani na ka se piang tharpol kan fiang kolome kan ngai mi umlo zong e kan di ariam ki zai de si na rol tam pi lo do ko si chu kan pathian min thang tharim ko se na pian thar nuwi min nar na ngai ti lo na ka ruang khe na ti do a hal ti lo chu Giêsu na ngai chang cha do ko cholama ta pi na mu zong a hen na hei zau sa so se ngai na hei ti na hei liam tak ni khi na ti do hal ti lo chu na ro do tham ti lo chu aruang chu Giêsu hi nun nak chang kan ai chang cha kan po atam lo kan ti zong a hal lo na ka se kan pathian min thang than ko se amen.